Bara kadon ke jingle ka bakom kata. Ka bapai silang khamat tak ba penrong tang ya ki ba perong lemah kana ka form. Ngese kendu ya ki officer ki beri page. Ya kata karap karyang hane po Eastern West Council District. Hagri kiski ki beladap keladon ka jing ya kerana pering ki jing kentho ki babun. Bana pering ki jing kentho dan ki baong. Ile ayu syu berkersan ya ka parti PPP. Haba i Dr. Ki Sengkon Emdan Syu. Hari kelami kasur. Nagi long kemi nagi samla ka baong kumni. Kat bang indang yoi. Ya ka khmat ka mafu samki jog Dr. Riki haki YouTube. Kat bang indang yoi. Ya ka jinglong ka basoret ka jong i. Haki jinglang haki jing kendu ka jong i lembak YouTube. Nginam klat dalai-lai ya ka parti PPP. Dan ru ki balaong. Kat bang indang yo snow ya ka jingkran jong i ba adan. Haki jinglang pai ba. Nginam klat ya ka PPP. Mangi snow bakari bakajat benrio ka em. Mata lami sekali ki arngot kinang hikai ki jongi. Kini hikai college ban hikai university. Kanong ilang ki snow ki badan bok. Ki ba amtang bagi keren sepangka parti. Di ki keren mat pun syai ban hikai yang iru. Haka bedai ba kasan hima sima bat kamjuru i ki babun ki kam. Ini ki isu ki bakta ya kari bakajat benrio. Haka nega por syo mangan khot i Dr. Baskam Merbok. Menen kesngi ki la babun ki long kemi na mafana shan. Kina san yang haka WhatsApp ya kawai ka form. Bar kata ka form ko angkum ni National People's Party Farmers Front. Nah ini kata kajeng penrung dekat kata katrat jeng nong rap jeng parti NPP. Ngaku man keren syah ya kena kapor. Kono kajeng persya. Ya kajeng penrung dekat lakalong yikin nong rap, lakalong yikin nong berla syakano kono ka parti. Ngi ka PPP ngujudan kajeng penrung dekat ane ke enrollment. Anda ke ai keba kini ki barapha yang ai kene ka form ki ong kumni nasam ya kene ka form bandrung khot akata katnat rep joga parti NPP da ka bakular blada job ngin priyo ya fi ka skim nong rep kabelawan lengba kata ka focus plus hakin shi don ngitip ha ka ai ka focus plus hakin senam ki blada na form ya ki producers group dan ka group je ki nong rep baklawan sya ka jingirap Syabaro ki nongrep salawsar. Haka fokus plus kila auman penrung kerteng lembaga online. Bar kalaya kumtaru lembaga kertrat garap karyan. Rekensan syua kan dek election. Nasam ya kini ki form. Ngakok ban kersya bah kan dek por ya piki pat ba nongrep ang ne pok kensi. Ba finum yo ya ka fokus plus ke skim ke pastan hajar. Dari firung lembaga kan dek form kabarasam da manu re manu. Naman yapan perung kerteng lembaga online. Naman kan ke skim ke day ke melawan nadu ke central government. Ngakak pan pensya ya pi kipai ba yo pi bi. Onginya rung no achakan kata nongrap ke farmers front kana menginyo ya ke focus plus. Barada ka don ke jingle ka bakom kata. Ka bapai silang khamat tak ba penrong tang ya ki ba perung lembaga ne ke form. Ngese kendu ya ki officer ki beri page. Ya kata karap karyang hane po Eastern West Council District. Hakani kisni ki beladap biladan ke program je ginong rap ang tia po KBK nong Shillong. Ngala kendu ya district agriculture officer de Eastern West Council District. Ngala kali is pang kene kong anumla banrung lamba keno ko form. Debit ban register lengba je ko online. Mata kada makhot amtang ya ginong rap nang ne po kensi. Ya baro ginong rap je mo tharashan. Bang inum syak ya lambakla. Yo bangi du ya ke skim nong rap rasai under kadalap ke election MP.